Bottaw risposta bejn l-eks Ministru Konrad Mizzi u l-imħalfin fuq il-bord tal-inkjesta. Bil-bord jakkuża lil Mizzi b'disprezz lejn il-qorti e kif dalgħodu tfaċċa fl-awla fejn qed titmexxa l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-bidu tas-seduta l-imħallef Michael Malija ċanfar lid-deputat parlamentari u talbu jirtira dak li kiteb fuq Facebook fejn qal li din l-inkjesta qed tintuża biex titmexxa aġenda politika. Minnaħa tiegħu Mizzi kien urtat mal-bord għax it-tweġiba li taw il-biraħ fil-għaxija sabet ruħu mal-ewwel fuq il-ġurnali. Bil-bord jispjega li l-ġurnalisti kontinwament jitolbuhom informazzjoni. Intant ix-xhieda ta' Mizzi kienet litanija waħda bil-frażi ma nweġibx. L-eks Ministru tas-Saħħa kif ukoll tal-Enerġija Konrad Mizzi, illum deputat indipendenti fil-Parlament Malti, ma wieġeb għall-ebda mistoqsija tal-bord tal-inkjesta tul is-seduta ta' dalgħodu. Mizzi rifjuta saħansitra li jwieġeb jekku jagħmilx parti mill-Parlament. Fost il-mistoqsijiet li rifjuta li jwieġeb Mizzi kien hemm domandi dwar il-Vitals, l-Electrogas, il-Wind Farms tal-Montenegro, Shanghai Electric, Brian Tonna u Carcini, Nexia BT, 17 Black u l-artijiet tal-ITS.